chung konun limna thuruk bung sarina mo phurdunin mo phurna an nei ve ve in nei na shrin aphuar nu pa te chuan chan pual na an nei ve ve na pual an nei ve ve awangin meichia chu ran nung ang maya an na tho that le that lo azira an man bi thlia thei an ne lo nupui chu apasal tan thian tha ani ang bokin chung konun thua moi tu ani ake pen tin renga nudin mundika kadingem ti le Krista nung chang kapu em ti in ama le ama ain zo thin tur ani pasal point anupui chunga alung oi thu le anna thoa alom thu alantir ve tur ani nupui chuan apasal chu aza thiam tur ani a pasal point anupui chu amangin angai hlutur ani anin nei na thutiamin pum khata asui khom angin Krista a anin nga na le anrin na chuan pum khata asiamang in nei na shruya zom nu pa te tan Krista chu zom dun le tharau thiang lima khat dun tura beina aya hlu le lom om pathian ngaya aom donem ni nupuite in tulutin pasalten mangai se meichia in ama thu le adu ang anga ati ve mai athiangem ti zo na hi aom chok thin Bible hetiangin minshil pasal chu chung kolu ani nupuite u in pasal te ne na in tulu tro u ti in he thu hi heti maya top chu ni se me chedin mun chu abeidon thlakin awatniam don em ti thei ani mi patam tak chuan me chia te u in pasal te ne na in tulu tro u ti lai chau hi anwara nima sela azom Krista ne na inin tulut ang hian ti hi an mai hlau thin in ngai dam tonin Krista thinlung ang kan nei lo chuan chung kwa hlimna aom theilo meichia in Krista thinlung ang aput chuan apasal hne na in tulutin chia hlo le boy anga in ngai tlom satlia mai nelovin apasal tan hian thatak alo ni ang mi pa po pathian rongbol tu dik ani chuan anupui chunga lal anga omle mumal lo taka nupuite phut lui mangmi ani lawang in chunga lungkham tur atam luat chuan chungkwa hlimna le mangai na om theilo thinlunga lalpa alo chena Krista ngai damna ang ngai damna neya diklo le ti sualpalte in ngai dam ton na kan nei hian chutiang phurit chu atikiangin atibo thin nu le pa te chu atuama thunun na a in obbet tur annelo mani du dan chawa om turin atu ve ma in tilui su hetiang kong hian rilru inin ne sak theidon silo in leina ta in dom tonin tur chel takle in ngaidam tonin omula pathian khongai na azara lim takle lom takin inin nei thuthlung chu intifam kim theyang khongai na a in tulut ve in nu le pa te chu achang chuan no pang sual lui ang mein mani chawanun antum thin pa berin ama du dan ama kong azoa nu in chutiang bokin atu ama thuin zom saka in siam rem tum lovin lulul chuata sela chutianga mani du dan chau ngai sanga mani thuwa chet na chuan hlim lo na satak ti chualo chu chung kotan engdang ma singtur anelo nu le pa te chuan an kong zon bik te chu an ban phalve ve tur ani an ban phal lo chuan an tan hlimdun na aum theilo nu le pa te chuan Krista nung chang tu hnuai rol na te in ngai tlom na te an nei lo chuan no pang anga thin ur thut te om lo taka thilti mai te an chinganga lungrual lo na satakin nu pa chu atuam ngal mai don ani chutiang mi te ta na tirko polat huron chu hei ani kanau pan lain no pang tongin ka tonga no pang hriatin ka hria a no pang ngai to in ka ngai to thin tuna kalo puitlin nu hian no pang ti dan chu ka ban to thi in Kristan in pum khatna ape in nei na a pathian du dan ti fam kim alo ni chuan nu le pa a in za ton na te in mangai na te rin om na te alo omang chung kwa a thlamuan na le
in pum khat na ti che thei thil to phot chu thei to pa dana mangai na le ngil nei na lan tir jok tur ani mi chunga ngil nei na te do thei na te mangai na te ngai dam na te lan tir tu chu atluk puya thungrul ani ang pathian tharau thiang hlim op chung kwa chuan in rem lo na thu chak chua ani ngai don silova Kristaro puina in achun en chung kwa chu mangai na le lungrual na in an khatrin ama mangai tu te ta na Krista bot se in chu nei nge turin na satakin an thok dun don ani